ibi bifaru uri kureba hano kuri iyi thumbnail ubonye ni ibifaru by'abarundi. Hasi hariho ifoto ya RDF, igisoda cy'u Rwanda. Ubwo RDF, FDNB, hirya hari abasirikare barinze ikibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye bahagaze mu mazi. Hirya hari ikamyo zipakiye abantu berekeje mu kibira bari mu myitozo. Aya ni amafoto nahawe n'umuntu ejo nari nabibabwiye ngo ndabakurikiranira amakuru. Rero urugamba rugiye kuba, urugamba rugiye kuba, ngira ngo niyo ntambara igiye kuba, izarwanirwa ku butaka, ikarwanirwa mu migezi n'ibiyaga, kuko inyanja ntayo tugira ari Uburundi ari n'u Rwanda. Ni intambara izarwanirwa no mu kirere. Imyiteguro abarundi barimo muri kibiri mu Kinigi ntabwo iri budusiga amahoro nakora. Evariste Ndayishimiye, Reveriyane Ndikuriyo, ndakugarika. Ibintu bari gutegura ndabirabe. Bashobora kuba bagiye gutangiza intambara mu karere itarigeze kubaho, kuko Amerika yanze kwirukana M23. Ibyo ni ibyo nketse. Kabiri, Ndayishimiye yavuze ngo azabohora u Rwanda. Menya rero iki gihe ari cyagiye kubishyira mu bikorwa. Muri uku kwezi kwa kane cyangwa mu mpera z'uku kwa gatatu, Evariste Ndayishimiye wavuze ngo azabohora u Rwanda cyangwa se azatabara u Rwanda ari Kisasa. Tshisekedi ashigikiye Evariste Ndayishimiye. FDLR ziri mu myitozo karundura mu kibira cy'u Burundi. Nagerageje kuneka muri Nyungwe abasirikare numvisemo bari mu myitozo uretse barabo kuri patrouille. Nagerageje no kubaririza ko hari amakuru RDF ifite. Sanga uretse biriya batubwira ngo twe duhora twiteguye. Sanga u Rwanda uretse biriya ruhakana ruti sinkorana na M23. Nta handi hantu nigeze mbona inkuru ivuga ngo muri uku kwezi turataka u Burundi. Ariko ngira ngo ibyo nyine n'ubundi ntibabivuga, bibaye binahari cyakura niva we yabivuga. Noneho rero bene gihugu b'u Rwanda, bene gihugu b'u Burundi, akagabo gahimba kandi kataraza, murasengera neva cyangwa se musengera u Burundi n'u Rwanda Evariste Ndayishimiye adahubuka agata igihugu mu ngwano, mu byago n'ibibazo gisanganwe, noneho bigahubuka. Koko amanywa na nijoro ubutegetsi bwa Gitega burebera u Rwanda muri M23 AZ ku murango no mu ijoro. Ubutegetsi bwa Gitega bufite ubwoba ko bushobora guhirima isaha yariyo yose. Ntibashyize hamwe, ntibari kumwe. Hano rero iyi ntambara ishobora guhuza u Burundi n'u Rwanda, nta cyatsi cyamera. Niba muri kubireba nta cyatsi cyamera. Kandi navuga ngo neva agiye kurwana nk'uko yarwanye muri Kongo, namubwira ngo subiza inkota mu rwubati, kura ingabo zawe aho ziri hose, ufungure n'imipaka. Niba uzi ko ziriya ngabo wajyanye muri Kongo ari zo uzanye mu Rwanda, ariko buriya ntawamenya iby'abajenero n'iby'igihugu, wasanga hari izindi mbaraga zihari. Ariko intambara yo iratutumba. Intambara iri kubira nk'uko mubona amazi yo mu Rusuma bira. Intambara imeze uko cyane rwose. Kisasa yafashe imbaraga zose zishyira i Burundi, kandi Kisasa niyo igiye gushuka Evariste Ndayishimiye, niyo igiye kumushora mu ntambara, kuko Kisasa yemereye intwaro n'ikoranabuhanga n'ibindi byose muri hoteli Kangara hafi ya Kote Butanganyika, aho inama zikorerwa zitegurirwa. Imbibi z'u Burundi ku Rwanda na Kongo ntawe uryama nawe ubyuka. Ni ukuvuga Kongo rero igiye gucisha intambara mu gihugu cy'u Burundi, u Burundi bwataka u Rwanda, hama Kongo igere kuri ya ntego bo bifuzaga.
rero Tshisekedi mu baterankunga be mu nama zimaze igihe zibera i Kinshasa, Jean-Luc Habyarimana, Kayumba Nyamwasa, FDLR, Omega, inama ziba i Kinshasa ni nazo ziba i Bujumbura, koko bari kumwe. Ni ukuvuga ngo na Bunyoni yarafunguwe. Rero hano hari gutegurwa igitero simusiga, kuko abakongomani bo bavuga ngo bazaruhukira i Kigali, ariko babonye ko iyi nzira iraborotse. Ubwo urumva kunyura i Goma, M23 ifite Goma, kunyura mu majyaruguru y'u Rwanda ntibishoboka, no kunyura mu burengerazuba bw'u Rwanda za Bukavu nabyo ntibishoboka, ariko kunyura mu majyepfo y'u Rwanda baturutse i Burundi niyo nzira bahisemo. Niyo mpamvu rero hari imyitozo nari nababwiye ngo ndaguma mbikurikirane, hari imyitozo iri kubera mu Kibira. Izo nyeshyamba zose ziriyo, imbonerakure zose ziriyo, hari imyitozo koko iyo bayikorera mu gihugu mo hagati cy'u Burundi. Abarundi bari kubaza bati se iyi myitozo nijyahe, ivuze iki, isobanuye iki, bije ni iyande? Ariko iriya myitozo iri mu Kibira cy'u Burundi hafi mu Kinigi, iterwa inkunga na Kongo, ishyigikiwe na Kongo. Iyo myiteguro niza gusambura no gusenya ya ntego na cya cyiyumviro cya Evariste Ndayishimiye, ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi bwa Kigali. Ariko mpamya ko ari inzozi. RDF nubiheruka mu mahiganwa muri Dubai, iyi ntambara itaraduka murabizi, ngira ngo baje ku mwanya mwiza wa gatandatu, batahana igikombe n'amashimwe. Simpamya ko nayo, simpamya ko yicaye mube mwayibwiye ngo burere umwana ndaje cyangwa ndebera umwana ngiye ku kazi. Oya, hano rero impamvu ngarutse avuga ku bijyanye n'ingwano n'intambara mu byitondere. Impamvu ngarutse ni Prophète General Martin, iyi ni Mbabazi TV gatatu kandi subscribe, like na comment. Ntacyo nishaka mbivuga uko nguko nigendeye, ariko ubyitondero kandi nawe ugire analyse n'ubusesenguzi wowe ubwawe weterepurete, wirimbura urebe ibintu biri aha hantu, ibintu biri aha hantu niba bishobora kwijyana. Swat ubwo hari ubutegetsi bubu bushobora gusigara butakirukwa muri aka karere, ndetse n'umugambwe waho ugasibangana. Muri abo rero uza gukora ikosa rimwe gusa, we n'ingoma ye biraba biheze, kubera ko ubwo urumva intambara. Abarundi bavuze ngo igeze avuga ngo u Rwanda ngo narukubita amasaha abiri, ngo babucura twari munsi y'urugi, ngo nako turaziranye, ngo bariya ngo si ubwa mbere si n'ubwa kabiri, ngo twaragwanye inshuro irenze rimwe. Banyarwanda, RDF, nyakubahwa hayi perezida wa Repubulika y'u Rwanda, uricungera ayo n'amagambo se Barundi yivugiye ati ni amasaha abiri bikaba biraheze, bazaze tugwane, bizaba bigeze amasaha ngahe abiri. Ubu rero Neva ajya kumera nka Tarapu. Neva aravuga ati Kongo itatugira, ibara riba ryaraguye. Neva niwe wagaruye amahoro muri Minembwe, niwe warokoye Abanyamurenge. Neva niwe muntu muri Afurika ngo wakoze ibikorwa by'indashyikirwa, bakwiye kongera ipeti, ntabe perezida gusa akaba PDG. Ibintu nk'ibyo ntabwo ngaruka mu bigwi ashobora kwihaya no kwivuga ngo niwe se Barundi. Aha rero ikiri gutegurwa ni intambara. Tureke guca ku ruhande ngo duhanure mu migani, tuvugire hari gutegurwa intambara. Iyi ntambara rero ishyano riraguye cyangwa ibara riraguye niba haba hari umuntu usinzire cyangwa wajiamye umukondora gusa. Kazi ya shira mtu na kikapu chake hombo homboka. Aho rero se Barundi ashobora kuba afite we na Tshisekedi umwiteguro barimo bamazemo igihe. Niyo mpamvu ubu mu Kibira harugaye, uretse imbunda nini mu myitozo, uretse ingiga z'ibiti bari kwikorera, agena hoze ndeba ndumirwa Mungu wa nyamara murarucira urunyara rw'urukondo.
Barundikazi, Banyarwandakazi, ntabwo byoroshye, urugamba ruri gutegurwa, kandi urugamba rw'injyanamuntu cyangwa urugamba rw'agakura cyangwa ya ntambara y'ubuheta cyangwa se ya ntambara yo ku mutemeri. Abari mu ntara ya Ruyigi bampaye amakuru mu kibira cy'u Burundi hari imyitozo karahabutaka karundura cyane rwose. Hari umuntu umwe twagerageje kuvugana, aya makuru arizewe, ntimuyafate nk'amakuru asanzwe. Isaha iyo ari yo yose u Rwanda n'u Burundi bashobora kwatakana, kandi ku ntambara navuga mutiziga cyangwa mutakeka, ariko nyamara politiki yarabateguje. AZ abanyepolitike bagiye basubizanya ibintu byaba bisa naho ibyo bavuze bigiye gushyirwa mu bikorwa cyangwa bigiye kujya mu ngiro cyangwa se bigiye kuba bisohozwa. Ejo narabivuze mbabwira ngo ndabazanira amakuru, ndagomeza ntohoze, byatumye mbaza umuntu wese waba akurikira Imbabazi TV gatatu uri muri ibi bice, ndetse n'abasoda batubwire, kuko harimo n'abasoda badukurikira bari mu kibira cy'u Burundi, bari mu kibira cy'u Rwanda, bari ku mipaka y'u Burundi, bari ku mipaka y'u Rwanda. Imbabazi TV gatatu ikurikirwa n'abantu barenze umwe kandi mu mpande enye z'isi kandi ahantu hatandukanye, nk'uko biba hirya no hino dushobora kubimenya. Ntabwo ibi rero mvuga ngo ndabiceceka cyangwa mbihore kandi byenda gukururira abantu mu ntambara. Uburundi buri kwitegura intambara ya nyuma. M23 Sultani Makenga, RDF, FDNB, igisoda cy'u Burundi, umwanya uwo ari we wose mwitegure, bashobora guhurira mu ntambara irimbura igiti, irimbura ibuye. Nimba ivuga uragira ngo mwabonye imbuga nkoranyambaga z'u Burundi, imbuga nkoranyambaga z'u Rwanda cyangwa imbuga ngurukanabumenyi, baba muri izo disikuru, umwe avuga ngo itariki birasohoye, undi itariki birasohoye, undi nabonye ibi, nabonye ibisiga, nabonye imvura nyinshi, nabonye ukwezi, nabonye izuba, narose ingwano, narose intambara, nabyeretswe, nabihishuriwe. Aho ushaka kumbwira ko kuvangirwa kubaho da? Ariko se iryo vangirwa ryatera igihugu cyose? None se abanyarwanda baravangiwe n'abarundi baravangirwa? Ibyo ntabwo mbigarukaho, mufite n'amakuru kundusha. Icyo nzi cyo umwiteguro uri ku musozo, kandi kofri yaturutse. Kofri ku Burundi iva kuri Red Tabara, kofri ku Burundi ikava kuri Red Tabara, kofri ku Rwanda ikava muri FDLR cyane rwose. Pacifique Omega ari Burundi, Kayumba Nyamwasa ari Burundi. Abarwanya u Rwanda na Rusesabagina bamushimuse agiye i Burundi, abo bose bahabwa indaro cyangwa se basasiwe indava kaneva mu Burundi. Hama u Rwanda ejo ho narabisubiyemo, kuva 2015 mu Rwanda hahungiye impunzi nyinshi, bityo bihita n'ejo mu bibazo abanyamakuru babajije nicyo neva ho ravuga ati niba mubitse abashatse gutembagaza no guhirika ubutegetsi. Ubu ngubu ni amazi n'ifu. Hano rero intambara yarasuruye, ndi kuri yaravuga atashi dutegereje akantu gacaruka. Kagame ati ndaribwa. Neva ati nimuryama umukondora zosi. Bafata Uvira, dufata tunyura Kirundo, dufata Bugesera, Kigali. Inkota ku yindi, ijisho rihorwe irindi. Imana yari yatubwiye ngo intambara izava muri Irani yerekeza i Burundi. Hano hari gututumba intambara ishobora kwiyadukiza hagati y'ibihugu bibiri, kandi byose bikomeye, kandi byose biziranye bukuru na butoya. Kandi ngira ngo intambara y'u Burundi n'u Rwanda ntugire ngo ni intambara yoroshye.
Sebarundi rero yarahiye ararengwa, yakubise agatoki ku kandi aravuga ati aho kugira ngo u Rwanda rutembagaze ubutegetsi bwanjye ndarugabaho ibitero mbere. Uyu muvuno wa M23 iri kwikura mu bice bari kwisuganya bagiye nevati u Rwanda babucura twari munsi y'urujyo. Uwo mugani sindamenya neza mu Kirundi icyo ushatse kuvuga. Nevati ubu noneho ntabwo nzaba nkiriho, 2027 ntabwo nzaba nkiriho, n'Imana iti nta matora ahari. Ni ukuvuga ngo egeranya amakuru ufite ku Rwanda n'u Burundi, hari ay'abanyepolitike bavuga, hari ay'Imana ivuga, hari nayo nawe ubwawe ibi byanjye utanabyumvise ubwawe amakuru ufite. Ibi bintu birerekeza he? Neva wakubise agatoki ku kandi ati ntarahirika ubutegetsi bwa Kigali, sinzaryama ntarabohora abaturage b'u Rwanda. Ibintu bimuraje ishinga. Ese u Rwanda ni umwana wo muri materineri ku buryo uvuga ngo shaka kuguhirika cyangwa kugusenya cyangwa kukwica, ku buryo Kagame ibyo bintu ari bubifate wakavuga ngo ni ibisanzwe, reka twebwe ntacyo tubikozeho, ntacyo tubivuzeho, mureka abarundi barimo barakina diplomasi cya politike y'iterabwoba. u Rwanda aho rero biravugwa ko hari ingabo ibihumbi n'ibihumbi byiteguriye urugamba biri muri mucaka. Hari ibigo byinshi rwose byiteguriye urugamba ku Rwanda. Aya mateka y'u Rwanda, ibyo u Rwanda rwagezeho, kumbwira ngo uhaye indaro uhaye FDLR ikibanza, wikojeje agati ku bugabo. Ntabwo nkubeshye, hano rero mu kibira cy'u Burundi amakuru nayamenye 100%. Hari imyitozo ku ruhare rw'u Burundi. Barundi bivuga ko hari amakuru bafite ko hari ingabo z'u Rwanda zamaze kuba zakegerezwa imipaka y'u Burundi. Hari indege za gisirikare zisa naho amababa ameze neza. U Burundi buri mu myitozo yo kurwana n'u Rwanda, kandi ibyo si ibyo jye nadukanye, ni ibintu bimaze igihe, nubwo yenda jye ntabigarutseho cyangwa se ahanini sindi umuvugizi w'u Rwanda, sindi umuvugizi w'u Burundi, ariko nanarije nitegereje amasasu ari kuvugira mu kibira ku mbunda nini nini, nitegereje aba basirikare wabonye ku ifoto hano mu mazi, ni hafi ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Ntushaka kumbwira ngo abarundi bahagaze mu mazi ku murango, imvura ntiri kugwa, si imyitozo arimo, afite imbunda iriya ni mudahusha, ni sniper, araririye icyo acungereye iki wibaza? Ni uko isaha ku isaha Bujumbura ishobora gutakara mu maboko ya M23 biturukanye Bukavu. M23 niyinjira ni Red Tabara. Red Tabara yinjiye ni Nevri bubwire FDLR ati mbacumbikiye igihe mbahaye indaro. Iyi hoteli Kangaro iri hafi ya Kotebu, aho inama zibera, abazibamo mufite amakuru kundusha kandi murayadusangiza byiza cyane. Nuko isaha iyo ariyo yose u Burundi bwiteguye kurwana n'u Rwanda. Tureke kubeshanya, tureke kubwira abaturage gisinjya ngiminya ngo cyo ku ruhande hari umuntu uza ngo nabonye ibisiga ngo batamufunga wakavuga ibyo. Hari umuntu uza urumva ngo hari ugiye gupfa, ngo urumva ngo hari ugiye ngo itarike ngo mwitegure, ngo hari imbeho, ngo hari izuba, ngo hari imvura. Doke baca ku ruhande. Tureke kubeshya abarundi n'abarundikazi, tureke kubeshya abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Dusase inzobe, twicare hasi. Niba ari ibisengerwa bisengerwe, niba ari ugutega agahanga tugatege, niba ari igihugu kiri bwigarurira ikindi cyangwa kigahindura ubutegetsi ahandi, ariko muri politike ntibyifashe neza, mu bene gihugu ntibyifashe neza, imyiteguro ihari, mu biyago imipaka irafunze hamwe ahandi ntifunze.
kumva z'uko Burundi budafite ubushobozi bwo gukotorora igihugu cyabo. Murazi ko Burundi kwinjira ni mu ikayi, nta sisiteme ngo uvuge ngo Burundi bufite kamera, bufite ikoranabuhanga rigezweho ryo kumenya ngo umuntu muri mashine turamufite uko yinjiye nuko twarebye muri we. Donc ubwo urumva hari u Rwanda rufite tekinoloji uko wakinjira kose winjiranye ibisasu baragusaka batarinze kugusopa bakoresheje utumashine tujwigira, ahubwo kamera zihinguranye ibikuta cyangwa umuntu u Rwanda ruzibitseho ibyo kuvuga ngo u Rwanda rurafunga umupaka. Bafite ubushobozi bwo gukotorora uwinjiye ko ari umwanzi cyangwa atari umwanzi. Abarundi rero bafunze umupaka kumva z'uko batabishoboye. Ikindi nuko Uburundi politike yabwo iri hasi mu bijyanye no gushyira hamwe. Mwabonye ko uwo bari bagiye kwica General do Police Arenga Iyome Bunyoni yararekuwe, ariko arekurwa mu buryo Reveriyani atabishyigikiye, arekurwa mu buryo Ndayishimiye atanabishaka. Kuko ntushobora gufata umuntu ngo umubabaze kuriya hanyuma umugirire ikigongwe uko nyene. Oya, ntabwo ziri imbabazi za Ndayishimiye. Ni ukuvuga muri CNDD-FDD mu bicocoro ntabwo bashyize hamwe, ntabwo bashyize hamwe. Ndi kuri yo na Neva intambara bayemeranyaho. Ariko uyu Agathon-Rwasa intambara ntayemera. Uyu witwa Faustin Ndikumana intambara ntayemera. Gabriel Rupyiri intambara ntayemera. Pacifique intambara ntayemera. Hari abanyepolitike benshi nawe uzi kundusha mu Burundi bo badashyigikiye iby'ingwano hagati y'igihugu n'ikindi. Ariko Reveriye kumubwira ngo tubyongane, mpamya ko ubu Reveriyani rwose icyo cyo ntabwo yacyanga. Muzaba mworosoye wabyukaga. Neva we asanzwe ahubuka ku bintu byose, kuko we niba akubwira ngo igihugu cy'u Burundi nta bibazo gifite, kumva na minisitiri bamubaje ati ko hari intambara ihuza Uburusiya ihuza Isirayeli na Amerika na Iran, Uburundi bwiteguye gute mu bijyanye n'ibitaro? Ati mushime ko mufite amaguru by'ibirato bikenewe. Abarundi nuko mwabaye. Hano nigarukire rero, bivuze ko rero iyi ntambara ni intambara imaze igihe itegurwa. Ese Uburundi bwariteguye? Neva yavuze ko azataka u Rwanda. Rero niba yaramaze no kwitegura mu bya gisirikare byiza cyane, sava, kuko Neva ubwiwe u Rwanda rutaravuga batarasubiza niwe wahagaze ikisasa mu irahira rya Kisekedi ati rwose njyewe ndajwe ishinga no kubohora abenegihugu b'u Rwanda ku butegetsi bubi bwa Kigali. Nzatanga igihugu cyanjye, nzakora ibyo nshoboye byose. Neva rwose udasiba kuvuga ko agomba kurwana n'u Rwanda. Njyewe nizera ko nkurabure uramenya utamara kugera mu ntambara ukaba nka Amerika. Uramenya utamara kugenda mu ntambara ukavuga ngo ni intambara ugiye kugenda ngo cyongo ngo vuba ngo tukaba turafashe Kigali. Uramenya utamara gutangiza intambara tukakubona uteje abarundi imyangaro n'ibindi bibazo bisanga mu byo bafite, uri muri za komedi zawe. Ube wamaze gutegura igisirikare neza kiri hamwe, kitari nka kira wohereje muri Kongo. Ubu ufite ikindi gisirikare gishoboye kurwana kandi gishoboye kurwanira ukuri kandi wahembye, wagaburiye, wanambitse. Ibintu byo gufata igisoda ukagihamagarira intambara utajyanye nacyo, kuko Imana yabwiye Yesuwa ngo tabara. Yesuwa bazimana ngo ese turajyana? Imana iramubwira ngo yego. Arongera arabaza ngo uzabanza gutera ninde? Imana iramubwira ngo ni wowe rwose. Uvuze ko niyonka n'ab'Inyanzaraki hafi ya za Kigoma, n'abo mu Ruyigi, n'abo mu Rutana, n'ab'i Karusi, abo bose ngo bazaza tujye kurasa cyangwa mujye kurasa cyangwa murasa u Rwanda. Uramenye rero nyene cyubahiro Sebarundi, utabuhaze ifiriti umubiririmba cyangwa zanya mujye ukunda kuvuga, cyangwa ukaba wumva nyine ibintu bimeze neza muri wowe, uba ukunda kuvuga uti njyewe mu isongo
wigeze unavuga ko wanyweye ku rumogi, utamara kuvuga ko waba waranyweye urwo rumogi cyangwa n'ikindi, wakumva mu mutwe bimaze kuba furi, uti noneho rero ubu ngubu u Rwanda rugiye kumbona, ugahaguruka. Reka nkubwire inama hakiri kare, buno muri mu myitozo yo kurasa. Urumva u Rwanda rwo ntirwabivuga, uretse ko abarebera hirya b'abantu bareba ibintu bitonze nibo baca ku ruhande bati twabonye imyiteguro idasanzwe, kandi ibyo nyine ni ibivugwa. Sawa. Rero generali nk'ipeti rwose rya generali, neva udakorora igihugu mu ntambara utari burwane, utamara gukoza igiti mu ntozi ukiruka, utamara kwatsa umuriro ukawuhunga. Itegure rero, tegura iyo ntambara ugiye kujyamo ube warayiteganyije neza, warayipanze neza, ku buryo nyine ubwo intego zawe uzabwira abarundi ati nzigezeho. Naho nurangara sendi dedefudede n'akayo kose na bya bishinga RDF irabirimbura. Irabirimbura kandi rwose reka nkeke nanarize hari gutegurwa ikintu kidasanzwe. M23 ntishobora kurekura ibice yafashe kuri nta yindi ntego, nta wundi mugambi. Ntinashobora gusubira inyuma ngo imanike amaboko ku gitutu cya Amerika ngo ireke bene wabo bapfe, abarundi baneva babeho. Oya, icyo ntigishoboka. Ntishobora no kuvuga ngo M23 izihanganira byose. Oya, ahubwo muri diplomasi ibintu ni bibiri, harwana babiri hagatsinda umwe, haratsinda umwe. U Rwanda ntabwo rushaka kuvuga Uburundi, rushaka no kuvuga ibya M23, ruranabihakana uko bukeye uko bwije, ati twebwe nta ruhare na rumwe ibyo by'inyeshyamba, twe tureba ibyacu nk'abanyarwanda. Ariko Uburundi buvuga ko M23 ari u Rwanda. Ikosa rero M23 izakora, u Rwanda ruzishyura iryo kosa. Numara rero guta abarundi mu mutego, ari abakongomani nanone baguteye, donke bamenya ko abwirwa benshi akumva beneye. Ubwo ufite umwiteguro, uri kumwe n'umwitozo, ndetse biri kumwe n'imbaraga zidasanzwe nyine zo kurwana. Naho ibintu muri kumbwira ngo ceceke, bamwe bambwiye ngo ceceka ntubivuge, iyo ni inkota ku ijosi, iyo ni ifuni. Mbiceceke ko Imana itabiceceka, ko mu nzozi ubibona. Kuki Imana yidaceceka ngo ibyihorere? Reka dusemerere, usengasenge, ufite uko yiyunganganye, n'uzahungahunge, n'usaba ubwenegihugu abusabe, n'ufite uko yicungere, n'utaha kare ajya ataha kare. Ariko aha hari gutegurwa iki ko mutaduha amakuru? Hari kuba iki? Kuko mu Burundi haracyanyuruzwa abantu. Mu Burundi hari inama nyinshi ziri kuba mu mabanga. Mu Burundi ntabwo bazi ibijya mbere. Njye mpamya rero ko ibintu byose Uburundi bureba u Rwanda 28 kuri 28, bureba M23 muri 28 muri 28. Mu kibira cy'Uburundi hari imyitozo karundura. Iyo myitozo harimo FDLR, harimo imbonerakure, harimo FARDC, harimo Wazalendo, hari y'abagwanyi benshi. Njye wiboneye amafoto nkabona amasanamu. Basore b'injyamunyu bamwe batumva imvura n'imbeho niyo bari. Ntabwo bariya rero ari abagiye kurwana muri Kongo gusa. Oya, muri Kongo baratsinzwe, baraneshejwe. Ni ukuvuga ngo umuntu ubangamiye ubutegetsi bw'u Burundi bamwita u Rwanda, kuko 2015 kudeta bayigeretse ku Rwanda. Abahunze ba Niyombare, ikibazo ni u Rwanda.
niba ikibazo rero ari Rwanda Burundi, ababurana ari babiri, umwe abayigiza nkana, Uburundi buri mu myiteguro itarigeze kubaho. Neva rero nawe aravuga ati aho kugira doke, Neva aravuga ati namaze kuri korona, ngambirira gutera u Rwanda. U Rwanda si ibyo gusa, maze igihe muri Nord Kivu na Sud Kivu. Doke nawe intambara ni intambara zitagomba kurangira cyangwa guhagarara, ariko izi ntambara zigomba gushyirwaho akadomo. Mwese mwibaza ko M23 izaguma Rwanda? Mwiyumvira ko Burundi bwaguma muri Kongo se? Mwiyumvira se ko Uburundi bwagiye kuvuga naho bubikura ko buzasenya ubutegetsi bwa Kigali? Kigali yose uribaza ko icecetse kubera ko ivuye kwa Patiri kuhabwa penetesi? Nabo bacecetse bafite ibyo bahugiyemo n'ibyo bareba. U Rwanda nabwo buriya rurebera Uburundi mu mpande zose, rukarebera Kongo mu mpande zose, ndetse n'abafatanyabikorwa bose. Niyo mpamvu muzabona Jari Habyarimana agiye Kisasa, u Rwanda rurasubiza. Abanzi b'u Rwanda bageze i Bujumbura, u Rwanda rurasubiza. N'ejo bundi hagiye abanyamurenge navuga ngo bahunze bibera muri za Canada na Amerika, bihita bihanahana amagambo ibihugu n'abanyamakuru bakomeye. Bivuze iki? Bivuze ko mwanga mwemera hari ikintu kirimo indani kandi gikomeye gifatika, kandi bimwe bishingiye ku moko, ibindi bishingiye ku nyungu, ibindi bishingiye ku buyobozi cyangwa se ku butegetsi. Burundi ubutegetsi bwacu bubangamiwe na Kigali, bakabivuga umunsi ukira. Kigali, Kisasa na Bujumbura, Gitega barabivuze mu ruhame ko barajwe ishinga no kuduhirikira ubutegetsi bwashyizweho n'abenegihugu. Urumva harimo kofuri itarakana ahubwo ikuze. Aho rero nuza kwihweza ukanitegereza, wibaza ko ndi kuri yo wavuze ngo u Rwanda nirutava muri Kongo na Amerika ntigire icyo ikora, twebwe turiteguye kuzagira icyo dukora. Yabivuze ari umwana, yabivuze hari inzoga yanyweye, imipaka irafunze, izaguma ifungwe, nihaba Amerika nta kikoze, nihaba n'u Rwanda ntacyo batarugondoje ngo ni ukurugondoza bigahagarara. Birashyushye rero. Ikibuga cy'indege cya Bujumbura umutekano urakajijwe, kwa Ntare Rushashi umutekano urakajijwe, kwa Melchior Ndadaye nyine witiriwe kino kibuga nahavuze. Ni ukuvuga Burundi ku mipaka yose umutekano wakajijwe. Ni ukuvuga ngo ubu ijoro rikomeye kuruta amanywa. Umusoda w'u Burundi kugira ngo ahabwe n'uruhushya ubu biri kugorana, kumva z'uko bari kwikanga amasasu, ibitero bari kwikanga, ibintu bishobora guturagurika bitigeze kubaho cyangwa se bitanabayeho. Aho rero navuga ngo Imana iturinde iyo migambi n'imigabo y'umwanzi Satani, ariko ishyaka ry'Imana riranguruke. Hano rero niba RDF igiye gusakirana na FDLR, hakajyamo Kongo, hakazamo Uganda, hakajyamo Tanzania, hakajyamo Kenya, akarere umuriro uratse. Ntabwo uciye ku ruhande ngo uvuge ibi oya, akarere umuriro uratse. Kuko ubwo urumva niba ari intambara yo kwirukana abazungu, niba ari intambara yo kugira ngo u Rwanda rukire, niba ari intambara yo kugira ngo Burundi bukire, ofete niba ari intambara M23 ikabiteranyije ako karere kose, urumva ni intambara, ni urwango. Umwe wese avuga ibundi akavuga ibundi akavuga ibi, ariko twebwe tukavuga ngo abarundi basenge, abanyarwanda basenge, n'abandi bene gihugu muri ibyo bihugu musenge. Nta gihumurije kirimo, ahubwo n'amarira n'agahinda. Koko mu busanzwe umuntu ashobora kuvuga ko ucyambaye umwambaro
innovation